nziza, yubile nziza, yubile kinyamateka, yubile nziza, yubile nziza, yubile kinyamateka. Muri iyi myaka 75 ogeje ivanjiri kinyamateka, waranira uburenganzira bwa muntu, umwe n'ubwiyunge kinyamateka, wereka abantu iterambere we n'ingoma y'Imana kinyamateka. Mu mateka yawe waranzwe no kuba inyanzi kinyamateka, ukorera mu mucyo n'ubwitange, wanga ikinyoma no gusebanya, bituma usabanya bose udategwa kinyamateka. Arabato n'abakuru, aboroheje n'abakomeye, bose barakuvuga kuko bagera hose, ari Rwanda cyangwa imahanga, bakamenya uko bifashe. Kinyamateka mwiyobokamana, kinyamateka mu makuru y'uburezi, kinyamateka muri siporo, kinyamateka mu muco n'uburezi, utaretse n'amakuru ya politiki, mu bushishozi butajorwa jongore. Indese wakwibagirwa imbuto weze kinyamateka, akanyamakuru gahuza abana bakajijuka, urubuga rw'abagore rukaba ingenzi, ibikombewe kukanyura bikwiye, vura mu binyamakuru byo mu Rwanda. Komera ku murongo mwiza wiyemeje, kwamamaza ivanjiri uharanira ukuri, ubutabera n'iterambere, ubukungu n'imibereho myiza, bimurikiwe n'inyigisho nziza, wogere mu Rwanda n'imahanga kinyamateka. Yubile nziza, yubile nziza, yubile kinyamateka, yubile nziza, yubile nziza, yubile kinyamateka.